businessman manipur da businessman yam lay khang swang khang da yam lay ko habi staff management je kamai tong ni ha khang da ba kyam lay staff se khoi gi mina gi ta treat to siguma businessman je kedong da grow to roi da hojikandi everybody wants to start a business Jai Tranga Subangang Wegera, Jai Kun Subangang Wegera, Jai Kun Manga Suboy, Jai Kun Trasuboy, Jai Kun Tranga Suboy, Jai Nifu Suboy, Jai Yankai Suboy, even retired to the me for Werasu. She days of the business how do Mangatane. Kagan Hamatam, Hojik Pesha Henataning Akpa, Adagidi unemployment rate se hengalakpa society da adagi di peshatan mamla pang khang tap shatholok taba masaje growth owning ba sigum pot mayam singjina sigum wakhan lu chen ba horini yam fa pot ne shigi pot se akoi gi generation da sigum wakhanam la ise yam na fa pot am ne changes am la kani haine changes am la kani sumaina wakhal lu je hana la am da pot hojik lak la ine but sei ne hai du se business se like da thaba am ne as a businessman amoina I get experience kara share tok jor ke mayam si sing je khangdana si sing je kai gumana na business ma haudo ke khanba oi tardi hojik mayam na excitement oi ba mayam sing je ai business tok the bed ai pesa tan ge na kan khalaga business ma haudo ke hai tar ina ha ka du je sigi point sing jana khangjan biu sigi point sing je khangdana business haudo pi kan ba ina ha ka du se ko ina ha ka du je thabak to bu se sidi live the war is in a interview yoba, Adagi Tabaki the like Paba, Adagi the Hanjan and a failure, but correct or Tabashika name war is in the Tabak Torokanda, frustration car labor, Adagi didn't me Makat the letting daba, they mean a teening I'm tanning daba, Adagi the Matam Narak Pashim posting in a car frustration or stay in because I'm labor at table. Kagan Hamilton, no one the Awaba Cam labor tarsu, no one the Ha Kudingi, no one the Nangi income watan amadilai, stable labor income watan amalai. Adu business study, especially a hand beholder Pokang bushing, startup Tropokang bushing. How do you put income? No need lamba, tham lamba, tham to Sulak na Kongayam nip. Adagidi, Tani lega, Tani lamba, the Tahum lega, Lakadar la with each other packet pacama. Every day, Shada Pakatpa, housing a ship is Hala Efare, Hayan Kariukan, same Kariukan, they like Chahida Kayukan, Tamamatun the Kayukan, have a single Kalun Kanmangatane. Every day, she businessman, a moya in a high deposit related to Wungamongani, she walk on the Kanmangatane, Gainam stable over high deposit business to like them. Stable over put have the later. Yes, nang natali 9 to 5 job natali we shadow the Gisaruk Sama in Tan, but the high. But Aduta Nabitam the Matam Gam sang about do you know Honor Comatam. Adu you know Honor Comatam, no more than Tanning and the Manakatan Grey Hide, none of the Sangatan Gambazana table. She Matam Kiamasang experience Kiama failure Kiam my Matam doing from the Yoguni. Adu stable way the moment Kiam never like do Mam Sing Jaduna. Business have a post. She's a business everyone in the hack to check. The Natangi excitement that Sangaga a business to get Peshatange, a Peshatok the higher Kanda haying Hong Tagal Rokanda, a woman ma'am sing the letter, but again, no, she aginate a Kong Tango, a tabak win apply to again and set cream sing. I do tardy business name, Liam Tardy, Milo, business loiter on the nip. She fact name Harry Potico. Business name, Liamaba. I get him, my am the Pesha generator, Mungish, my generator, Wungam Tardy, Tabak the bit of the Mipunum. Luino business to try to money. I do business challenges name. Every day I want to challenges some of the piece. I give in I get life some excitement no him. Business to was a life, I get them to young palms of what entrepreneurship, I get palms. Kagan on them the everyday challenge them. I get life boarding to them. Kagan on them the Tabak with the Tabak Matam Dina, Ishana Ish has much employee more than me. Dumatam, I want to let me say, you know them the everyday same thing I want to follow the woman that I get Boski, wa, the get do, I want to grow, I have a post relative. Tolopilla, I do not see she's another she's another Toria, but Punshi hingy, but I do I want the excitement of what I'm cooking. But business they kay po kaya them every day on the wabatars wabadi every day in business they go but challenges kaya am labor lesson learned to work kaya am labor on I learned to ba excitement no ba haying sa kayo kani ade kamain to kani it's not just about money kita giwana table ay ngon the yam no ba excitement no ba yam tina proud o siya ba po ang follow do na ID I love business entrepreneurship sa igi passion ne kay no ay niyang pamja po ne have di ay na husik pam po to yog the tar so ay ngon da yam no ba wakhan sa have di challenges so awa ba kaya am labor discouragement kaya am labor so every next morning the day hagot tabi the next morning the challenge be the be itok the be the growth of the be the hay po sa lai aduna shi khangjan biyo khoi verse ning jing biro business a lai the business a lai roi sungai lai roi mina fana haiba tar business ni pechasi kya tale have tar lai the business talakani but matam changani I get experience ni mayam dashi aduga marak thana ina mayam da haija duise I get high achievers university shagi university ni online university says that
digital business kamai build tawni adagi digital marketing apply tori sagi business kamai grow tawni adagi business ki knowledge kamai fangani adagi di like minded people business owner kyam ga tinner kamai na koi masen grow tawni nagani adagi di say mindset kamai na upgrade tawguni haibna chingba kyam sida interested oiba mi oitar de ina haidu se makha da ai description da ai form hapsa link hapsa namge sei changbiro changa form do apply now da apply to biraga form mention biraga ai team dagi 2 days ki mung da call lakana du even sida so link do haijarange www.highachievers.university.online se click to biro am simple oibani 3 step 4 step kadani sida form da fill up to biro fadana khallaga fill up to biro se only 26 katani tha ni da hang dok chei go koina se is the only tasena business ki maram da khangingba multiple income streams semningba like serious oiba mi kitang ne koina allow te se nang na fees thi gi haitar so ai chang gi haitar so qualify o ta de koina lobjaro so there is only qualify oiba adagi tasena growth on serious oiba katane koina se changan sa dus aduna so if you are interested adagi nang na fit oitardi you are welcome to High Achievers University. Let's grow together aduna koi first an exing bi gedabze kai gu manang na business ta mina paisa ta nei mana smai tor paisa tan gre madi lakh tan gre madi crore da tan gre adagi mane 9 to 5 job thado smai to gre mana online business tagi digital business tagi smai tor ma chang gre aduna aiju smai ta lu rogena paisa da focus tor chang tar de ina haidu je business how do kono kai gi no hai matam da yam thuna nangi excitement je mangini yam thuna nang discouragement lakani adugo yam thuna nang stagi step out to gini ai haidu se ko business step out to gini research kar to bam darka tai research to kan da isa ji da seng ai isa na towning ba pok tabra ai isa ji pam dabra hai ba po cha na figure out to bam darka tai si main important thing na si quite first step ta si ning da paisa gi dam da i paisa gi khallaga dang business to ga po ji sunga ya roi sida ne mi am na sori mi am na failure mi am kai nam da paisa gi dam da khalla torok ta di nang na tawoi da thaba kyam torokani nang na tawgo da nang thada ga da pham thada roi nang na logo da steps dam ta logo ngamoi adu nang long lasting oi su sungam ngamoi kai gi nam dam da nang na khalai je matam du nang quality of product pining aroi adagi di mi customer deal tawning aroi adagi di nang na sa sida mingon da hena grow to honing ba mingon da hena kana ba po che pining aroi kai nam nang am selfish oi ne nang na khali je only nang na think to is nang na khali wa khan je only money ne nang na khali pots money ki tani uri je ai nak ta paisa lak pa si ki tani uri pot me adu di am selfish way pot ne business hai pot je nang gi dam ta khan ga dam te yes nang gi ne business se nang gi income lak ne adu bu nang na serve to ne mingon na serve to ne nang gi customer da nang na serve to ne adu itadi nang gi first keno se first step se nang gi customer da moi satisfaction fang ga dra fang oi da moigi dam ta kai kana ga moigi life ta kari kana ga da kana roi da ke shigi poch na moigi life ta kari problem solve ta gu da ke shigi poch na moigi life ta kari kana fang ga da ke hai poch na figure out to bam dar ka tai adu figure out to kan da paisa ji ma khung thung na ko na la ka da bane banang na yes ahan da tha hum ri na paisa khar la ya jana product khar putho ga khar excitement ho jana but adu du na nang tha taruk ta paisa khar tan tu na yara ba tha taruk ta lakh khar tan ba do tha hum da lakh khar tan ba adu no nang gi punchi hing ba yara ba sini ba ina han ka du ayo ham da khalame ba lak ani hum tan tari thani agi punchi nuai ne no adu na tip sidi business sidi growth am darka le long term ne ba ina toina high report long term ne nang tha taruk da paisa khar tan lak ani hum tan nang gi punchi hing yam de nang gi business growth to yam da adu ding ak nang gi broke mindset ne scarcity mindset ne adu gi mindset do le hening de aduna aina haijadu je money gi dam ta khanda business to matam na kari gum kana bam pige kari gum mi gi life ta changes to guda long term do oigada mi gi value pige society da serve to guda pot ma pige haiba pose hana khan biu money gi dam ta khala kanu adu tani nang gi business se matam chana hauji growth of ta zo hayeng growth to kani tam tam na growth to kani shima khang kai gi tam da paisa lek tam tam da paisa lak tam tam nang to kin nang excitement halakani but it's not just about money hai jaina business se entrepreneurship se paisa khatagi wana the yam challenges oi ba yam nuai ba yam na passionate oiba yamna kai haitare interesting report amane challenges oi report amane ko haibdi mi puna mang loi tawngam thabak nate easy report nate adugi damta ne hauzik mayam sing stand out oi mayam sing sei nang advantage lo yai mayam puna mang tawba ya da poto adu nang tawga nang khang ba kal nang advantage lo nang grow to yai adu dani mayam na grow to iba mayam na pasha kyam tan mang ma mayam na brain kyam shem mang mayam sing adugi keno the will power da nang da yaw ta same thing I want to adu ne ina same mayam sing kai no ai gi deng sai ja gi to ai gi entrepreneurship business ai gi passion aina quite pam ja po ai ngon quite nuai ja quite challenges oi po ne atagi di second thing da ina haidu se business hogdore but business hobo khatana he ne important oi bela tip business hower da gi po che heng ta yol ni have kem like tip marketing se understand to bom darka tai marketing and sales understand to bom darka tai marketing yaudana sales tawdana business growth to ni have ji dikhalu no mangba nangi product fana fashion nangi product fana packaging na janu fana kena toksunu grow to ni have sukon khalu no sidi yamna common sense oi bapo nang sida is da adu hapu ada hapsalo du to godam na to have kem like common sense marketing and sales understand to godam aduna ne hozik online business adagi di
offline business ki khetnaba kain lai kai no offline business ka online business kai mo explain toroke ba offline business ta report si kai no hai matamda nangi area du da nangi area da khak nang adu khak mafam du khak target to wi ai ne but online si kai no matamda nang na hoji online da ai ne hai du ai offline business to wo mi su ne ko offline da ai gi business ka am su lai offline ni matha sab si kai no sometimes ai offline business ai quit tong ni kai gi no ai har ke koi first offline business to matamda nangona jaga am darkar lai jaga se ki deposit pi badar ka lai rent pi badar ka lai adagi nangi staff ki salary pi bam darkar lai si me am singjal la ko matam nang loss la ko matam nang yam wa ba kyam lai batau dab dia de hing dab dia de same du ni si ko po se nang ngon kai gu matam da discouragement la ebo keno se offline business batau dab dia de still learning ne online business ki kana bam di keno ina online business yam tuina pali jing online business tadi nang na yum da fam na adai nang office ama fam na office am da fam na adum nang chalai bi si dai se nang na rent hai ba lai roi nang gi website ki nang gi source tu ki chahi ma gi thidok pi gar loi dagi nang gi marketing gi tools macha gi pesa ka thidok pi gar loi but adu nang gi deposit tu nang gi tha gi offline gi dukan du compare to yam pick khra pot amane pick khra pot adu sales su hena generate to kani all over the target of bi aduna online business ki kanam jam powerful way ko sigi powerful way ko ni nga sagi sigum post marketing the understand to bom darka tai ha the same thing the sum laiba same thing the ai gi business chala adudi nang na hingda ba ya de ha pot ne tasing nang na business scale up to ge hai tadi nang na sa da khan ba marketing je understand to marketing je kamai to ni ke dongni hai po je first na understand to ga nang gi business se puto bom darka tai adu ka da nang grow to ngam adu ka nang scale up to ngam ga da ne adu shi khang na nang gi business se grow to ni have this one khalu na marketing and sales sigi posting je am khang jan bam darka tai aluga next aina hai ka duise sigi matang dai to no ko explain to aina explain kya am to go yaw gre ko but next aina hai ka duise business to matam da yamna stubborn hoiraba yamna egoistic hoiraba yamna habdi kya hai tar isa na isa je mi ga pun da ai ke do haija du no ke do to du no ma ke do connect to du no ha ko je khallaba collaborate to we khon je laitraba nang grow to worry ta ba kay you know the business se yamna collaborative ke no se work se am dar ka lai business amana amaga collab tong na ba amana amaga grow tong mina ba wakhalon de chen ba am darka lai bas dei jaina stubborn waraga aina ma hele lai tari nang business da grow to sungong amoy khar open work ba habdi nangon dagi hena grow to mi moi ga pulak pa nei nang na sanga ga moi ga wari shana ba adagi di nangon dagi already established to ga mi sing du ga moi connect to ga dagi moi da khar nap pa sigum po sam darka tai bas dei janang hai nang gi sei jamang ja ba ke nang gi mingcha ta kem thiningai lete nang atinari po to nang ju respect thamna atinara ine but adu su tongning da ba mingon da su wari saning da ba mingon da habdi ego wang adum lai ba aina ma he lai ke do ba haja nang na hire ke da me po to like 30 nangon da opportunity kya mang ni ba nang gi life nang gi opportunity kya mang ni nang gi life da nang grow to swung am web aina haidu nang gi business grow to swung ma du no collaborative ba khalu ni chen bi yu ko habi ngasi da gi hauna mi ma ga wari sham da adjustment oi ba flexible oi ba mi oi bi yu habdi ego ha ba po ti ke nam da ego wang mi se moi gi mindset se am weak oi ra ba ne moi da knowledge am what li ba ne lak to moi da knowledge kem khang dire ba ni ego wang ni se ego wang mana kem kanaram de have ja ai ngasi khang ni se aina kui dai khang pa shi pot se ko ego wang ba pot ai ba se nang na mang ja ba khata ni opportunity da law adu nang na life ta sing na business ta grow to ke hai tar di nang gi ego je lok tho self respect thamo adu ga mi singa loina ba tamo nang na mi ngon da reach out to mi ga worry shana ba mi ga loina ba ki ga no confidence level wang kani nang na kai mang ja ba lai ke mang ja ba lai nang na confidence level wang kani grow to kani pa satan ma hena la kani nang gi business te hena growth kya am la kani sing mo pot me am sing de first na khang bi yo adu kan da nang gi business su growth la kani adu ga next aina haidu je punamak se paisa punamak se nang khatang pam yaroi adu ma ju sunya yaro paisa punamak se nang khatang pam nang business ta grow to roi da kai gi no hai matam da nang na staff thami ba me am sing du da businessman manipur da sigum businessman yam leiba khang swang khang da ba me am leiba ko habdi staff management je kamai to ni hai ba khang da ba kyam lei staff se khoi gi minai gi ta treat to sigum businessman je kai dong da grow to roi da kaidong da grow to kai gi no tam da nangi staff sina nangi da ma thabak to bi ne moi se pelandra ga nangi business se kari grow to bi no moi se pelandra ga moi da nang minai gi tab sina ga nang na paisa pi ga nang admai to ga hoi ngak tang gi di moi nangi thabak to bi ba adu bu moi masa da productive oi da nangi sales su kari generate to nangi business su kari grow to no aduna shigi management je haiba tambiu nangi staff se pelanba habdi nang na boss ni haig nang na pham lai gedam ti nang na boss ni nang moi taming ku si to mi puna ma human being atani human being moi su kari gumba pot na qualify o nang na rakta lai ni adu gi da nang na moi da payment piraga hoi nang na am fai nang na moi da payment to bi ba moi gi platform pe bi do but adu da nang na moi da minai gi da treat to ni haiba lai ti adu di yam thina weak oi ba adu di yam thina lemza da ba yam thina kaino oi ba have the growth oi da ba boss amagi founder amagi pot ne
founder ama lai oiba matam da tasengna hair ka leader oigedam ne leader haiba pot se karam makal gi leader nang lakda coach su tor laga dang na mayam nang na mangda lekhat poto du leader du na teba man adu din lekhat char ka nang lai ha nang sai pesa pi de tham ni moi do ngatangi ki ba pesa gi lok thok da khalam lekhalak tam ne but main di nang na chat khra fau nang gi positive oiba energy du na moi na pamjaba nang gi energy du na sai gi nang gi maning da fau da nang gi name do kan bi mi do adu kan nang je good leader ne chi khang adu kan nang je good leader ne aduna siguma yam laye have the boss have the businessman yam lay magi staff ta fadana treat tawdaba adagi di have the pura khoi gi kai tare kanthi have the solve uthokna adagi nang di si tawgodam si tawgodam sai tawbo kyam lay aingon ju thengnare adu matam du da kai dawge have tam da ai samak employee or matam da ai kem tawning ga pokte magi nam ta aingon ulta saungning e aingon da mawa lawde have khale ai ke dawi maga da work tawdu ha adum tam da in thabak thadun ga polakhi banang na aina ai gi sa da khanjagi ai gi employee ai gi staff mem sing ai gi team mem sing da sing ma pose lay biade ai gi environment da di hoi nong phadok in yada matam da ngang gani chai gani but adugi matung da su ibani koi nuai ba wari kya ama adagi de koi interesting ba wari kya ama adagi moi gi bonus kya ama moi gi increment kya ama moi na pura iba pot tu gi growth on ga da ba kya ama pini siguma pot se pirak pa matam da moi je hene growth or kani hene moi de su productive oi ba hene moi de su tawni ma kai na moi na pamja pot to phangi moi taw moi de su happiness ba pot to lai ne ba adugi pot to tawga tardi nangi business se growth to sunga moi nangi business da growth to sunga moi nang na sana thanda loi pamba pesa puna loi pamba moi na sumuk tang pi ba mi ta wari thabak tu da sumuk tang pi la ga sumai tawga si nang nangi na si mina deserve to report to upi da tardi nang adum thado nangi afaba staff to nang akam thado chat khita adugo mi dam to work to widan mi dam to work to kan ke dawni nangi business dam downfall chalan aduna staff management haigada ba sigum me am sing se khang kan da nangi business se to bi gadam ne but I think I have to point to recall to business a light the I am point recall to the business a light the bunny first business to woman the business ang moment the paishagi the maktan khalaga business is anka no sheet of nagres mind to and business the growth of swung second yana khanga marketing and sales of the business to sungar shigi pose understand to go up because she pose khangdana sungar third yamna stubborn oiba yamna egoistic oiba habdi yamna kantha kareng na leiba nangi business the meme ta go wai shana ya da meme ta tinaya da ba nang adugi poto the business to go sungwa maroida grow to go sungwa maroida fourth ina haidu se staff management nangi me manage to wahi be se yam dar kale me manage to wahi be se hauji tagi hona tamba ho hauji tagi hona nang na doinari your friend nangi community do so nang leadership oiba tam leadership kamai oini step lo mamang thar ga chatlo ki ganu habdi nang ikai ba mi gi mateng pang ba da ki ganu mi gi wari sanam da ki ganu mi gi grow tong mi da ki ganu adu matam da nang na sa da su challenge sama la kan dum da nang na sa da leadership oiba program na business to kan nang ai leader oigi ha potu yaro aduna hauzik tagi hona leadership ki oiba quality do chela hauzik tagi hona pukhat ang na sa je grow tong ma taw adu kanda nangi life da su grow lakani adagi di business to ko matam da su nang da hena experience lakani hena grow tong ma pot lakani so sigi points sing jing view I point kya mas purakige but si points sing je khangdana business hold up na awaba kya am lakani kino aina thengnar ko poto mayam na thengna haning da bayam tang ngasi ina share to raini mayam da grow to haning bai dam ta siguma pot sing je khangdana business hobo sunge ya de ai pos matam su pula jing view aduna sigi points sing jing biro life ta hena business ta apply to matam da hena grow lak